Okay, Rugyantero din mga kasin, dati problem of the day ni Cristina iti Bugay, Cagayan. Sagudayan nga iti surat ni Cristina. Dear Kasin. Dear Kasin Yong. Umunati amin, idanon ko man, tinabara akablaw ko kada kayo amin ngagserserbi di tanemar sa studio. Kasameten, kati padak ngagbibuya ken dumdumngeg. Nang nangruna di kati sponsors nga mangbibiyag iti studio. Nabit pa'y nga naamuak dito fanpage show iti Facebook. Kadi tita makabuya ak kadigiti programa yo ay naadi ka nguten may sak meten kadigiti kanayon ngagbibuya no pay sa anak mo ning comment. Ket naawis metirik na kasinyong nga mangiburay ti agda mga parikot ko ta makitak tilaing digiti viewers nga mangtenti balakad. Kadi ti agdama jak amo no anya ti aramidek. Jak amo no kasano nga marisot ti adda nga parikot kanya. Adda anak iti asawa ken anak kasinyong tangem saan nga isu ti problema. Problema tunggal asidegen di Paskwa. Kas kumaita nga bulan iti Setyembre, may palagip la kanyak nalidem ang napalabas ko. Kada ito'y nga panawen nga kanayon nga may palagip kanyak, tigura kanyak tibukod ko nga ina. Wen kasinyong sipud idi adan puot ko, jak pa'y narik na ti ayat ti maysa nga ina. Ket itatamay sa akon nga ina. Gumawgawawaak pay laeng. Nga makariknaak iti ayat ti maysa nga ina. No apay saan ko pulos narikna ti panagayat ti bukod ko nga ina. Dayta ti inak isalaysay kada kayo. Ket rugyak man ti amin kasinyong idi ta addan na talged nga trabaho. Nabiitak pa'y nga nakapagturpo iti kolehyo. Ngem kaasi na po Diyos na addaan na kadagos iti trabaho. Ngem maging gaidi saan nakpay nga naawat ti ina. Aglalo lang aruden kasi nyong idi ta na addaan ako iti kaayan ayat awagan telatan itinagan nga Edison. Nga day dia panawen saan pa'y nga ammo ninanang ko nga addan kaayan ayat ko. Apay nga sakti pang ibilinam, bes. Ha? Charlene, amumet nga di pa amo ni nanang ko nga addan kaayan ayat ko. Wen angim nasken kuman nga ipudnom king kuana. Ay na, saan ka meten nga agbasbasa? Saan ka meten nga teenager? Adda ka niti umno nga tawen mo tapno no maadaan kay tinobyo. Nakaradwar kami tiniti college, bes. Kaya nagdan trabaho. Sa baling ordinanang ko, Charlene, amo metisunan. When ang inton ka anong ngarod nga kasta, ket ni, kanayon mat ngarod nga ibagaking ka ni Edison nga nobyom, nga itulod na ka iti balayo, tapno mamam na meten ni nanang mo. Saan pa nga itati kasasayaatan nga panawin tapno no iyam amo kiso na kininanang. Inton ka ano nga rod, besh? Basta no umay man ni Edison ditoy, ibagam nga nagawit akon. Awen angim ag-overtime tayo. Awen nga rod, angim nakaspagarigan ta day suna, ibagam ken Edison nga agawit latan. Gaputa nasapa nga nagawit ko nam. Tapno no sa anak ni tultulod.
Ket sigurado nga, maungta na kininanang no, makita na ni Edison. Tsak man amuking ka, mabuteng kalaunay kininanang mo. Di jay tumat ngamin nga Auntie Rose. Naka-istrikto launay. Besh, naistoryak mit king ka no apay, saan ka di? Sa bagay, madilat ta saan nga nasaya at ninanang mo? Besh, ureno kas chay nanang ko latay suna. Ala sige, numakitak ni Edison ta, umay nakadamagen. Ibaga ka nagawit kan. When please, Besh, agyaman naklaunay king ka. Nga, nabayagan nga kid dawen tinobyok nga itulodnak itibalay mi. Takayat na kanon nga mamam mo ninanang ko. Ang imado nga pambar timbagak king kuana. Nga nasapak na gawid. Nga dantulat tagundaway na ngayam amo kiso na kininanang. Ngamin sigurado ak nga numaamuan ni nanang nga dan nobyo. Sigurado nga adumanen tiya maramanak nga sao. Nag-overtime kami iti may sa oras ket idita na sigurado nga nagawid din ni Edison, nagawid akmet din iti balay mi. Adda ako nanang. Punyeta! Apin na itakalaeng! Nanang, in-text commit king ka nga ag-overtime kami, nanang. Ag-overtime? Wala pang kasi mayet, ha? Sayet ka? Ha? Nanang, nag-overtime kami. Uri damagin nyo kandigiti ka obrahag. Punya talaga doon rason mo. Ingka kitagluton, itatayk pa lang mabisbisin. Ha? No kumamit amom nga mabisin na anak, no amom nga maladaw ka. Insapsapam kumat nagawid. Nang, trabaho tayo dyan. When apon yata na patpatag pati trabaho ng siya. Igkakitagluton. Ingkaan kat mabisbisin ako ni tatay Belaeng. Sige nanang, inakagluton. Sayat. Nagalas mo't pinagsasaon ni nanang. May sa oras lang mo't ka naladaw ka nag-awit. Inton ka anong katanga. Agpating ka ti kasting panang tratar kanyak tibukod ko ngayon na. Awang matya mo kabasol ko king ko na. Saan ko met basol? Saan ko met nga basol no anyaman tinagbali na basol ti amak? Ang imagan ano sa klata. Maring dumting to ti panawin nga. Maamiris to metlayang ni nanang ti patig ko kay mana. Agan ano sa klata. Agan ano sa akin. Ala, nagkaroon nga talaga ni Nana Rose. Naladaw ka lang may sa oras? Kasi di pa nagsasaunan? Uweng nga rod, besh. Kulang tumitking ka. Di dyan lapan nakaladaw ko. Nagsasakit di kiti sa una kanya kon. Anyan to laki din mo. Maamuan na nga dan kaayang ayat ko. Anyan to laki din mo. Maamuan na nga. When makita na ni Edison, iso nga naskin nga saan na pala maamuan nga adan nobyok. Kaasimot ni Edison, ano kasta? Nakasingsing peto pa'y tinobyom, besh. O, manmanot kas jay. Uy, speaking of the devil, speaking of the angel, kung nakuma, ha? Adatan ni Edison, ala, api nga nagsapa. Ay, tsak mo, umahin umasidegen. Ibaga mali mo, Christina. Ibaga mali mo, Met. Charles. Charlene ko si Kamet Besh. Charlene. Naimbaga mali mo, Met. Edison.
Edison, apeng nga nagsapa ka? Nasapa kami nga nalpas si trabaho. Kita, imayak adagos ito eh. Tapno no, madanon ka. Idi ngamin na minsan, nasapa ka nga nagawid. Kasla di kalman. Eksakto nga kasangsangpit ko. Kapampanaw mo ka no, kuna ni ni Charlene. Uwen nga rod, bes. Sayang, nasapsapa ka lang kuma. Uwen nga, nagkarumit lang ulit sapa mo. Sana balin Uwen nga mabayag pa yung agout kami. Okay lang, agurayak. Tinasken, sigurado nga maitulod kay Tan. Kahit ko nga amuti, pamilyam, ninanang mo. Ay, bes, panawang kay Paydita Good luck. Panawang ka pa, Edison. Sige, Charlene. Charles. Che. Ana. Okay lang ka di? Nga itulog kay Tibalayo? Sige. Sikat maka mo. Angim, bale. Dila pang panunutek no, anya ti reaksyon ni Nanang. Saan ka ba danagan? Ada Akmet. Ken, unas ken nga makisarita aking kuana, tapno maalukoy ko trik Nanang matanggap nak, maawat nak, anobium, aramidek. Angim, di mo amamu ni Nanang ko. Kasti ko nak, aramidek ti amin, maalukoy ko laing tirik Nana. Gaputay patpateg ka unay-unay, Christina. Agyaman na, Edison. Ala, ituloy mo di trabaho. Tagurayak pala di tarwar, kasalsaritak pala ti gwardya. Sige, iuray na karod, sige. Bye, see you later. See you later. Nanang, ni Edison, anya tiket na asawin dito, Christina? Nana, anay ko, Nana, anay ko, kunak tupay, tas, pudno ti kunak kasayit ka, Nanang, kapadpadam ti amam, imala kang imalay ti amam, Nanang, pudno ti kunak, no kasalot kinadakas ti amam, kastamit kinadakis mo. Nanang. Nana. Umayag dito ito makisarita. Saan ka magibibiyang dito? Unyeta ka, sino ka? Syakti kayan ayat ni Christina. Kayan ayat? Kitam? Gatel kayo? Christina? Di ba't ko naking ka nga saan ka maginobnobyo? Pudno di ko na kasayit ka. Imala ka iti amam nga rapist. Nanang. Christina. Saan nga gapo iti amam? Saan ko mga nagpakamatay? Day di anghelo nga kayan ayat ko. No saan nakarinamas ti amam? Saan ko mga kastitibiyag ko? Naragsak kami kumakay ni anghelo. Saan ko met nga basol ti basol? Saan? Anay kanya nga saan? Basol mo! Anya man ti basol ti amam. Nga kriminal, basol mo met. Gaputas ka anak, naka iti kriminal. Nanang, anak naka iti kriminal. Saan niyo kumagay-baga ti kastalala? Paiso met! Aring! Ustunan, Nana. Ustunan saan niyo nga dangran ni Christina? Saan ka makibibiyang ditoy? Saan ka makibibiyang dito'y tawad ti... Saan ka pasit ti pamilya? Edison, panawan ako. Angin, ang mga nuan niya ti mapasama kay ka. Pumanaw kan! Makaon, siya ti makauman. Please, pumanaw kan. Please, ingkan. Anya ti kahit nasoy na ito Ha, Christina? Again, empake ka? Apay ti among pigilan ka, Christina? Sige,
alaim amin nga arwatem. Saan kang pagtatakkunan? Nabayag ko man nga, timalaw ka. Apay nga italaing. Gaputa tayo na anusak ti panagtatar mo kanya, nanang. Talaga lang nga sa panagtatar ko ka. Taanak na ka ti amam nga kriminal. Kaya't ka tiyo pumanaw. Tabaring no mamiris munda ti patig ko nga nagwa. Ay na, never. Saan to nga mapasamak dayta, Christina? No kaya't mo tulungan ka pa eh. Alan! Grabe, urelalim mabaga ti ping-ping mo, besh. Namitlunak na tinong pa, besh. Ay, na Diyos ko, nagkarugayam ni Nana Rose. Ti amok na hanggang sa usaulay suna. Ti amok, mapagsawsawan na ka itidakis. Dinangran na kapay gayam. Kinabil na kapay. Sana bale. Okay lang atong patumpain na. Nasaksakit ni magana nga anak na kiti kriminal. Anya ko matibasol ko. Isupay ambes. Saan mo metabasol no rapist day di amam? No si kaman ti bunga ti panakarip ni nanang mo, saan mo nga basol? Yung data ti saan nga mawatan ni nanang? Nasak ti mapamasulan na no ape nga nagpakamatay day di kaya na yat na. Data lang Ay, maasyanak keng kabes. Anyang ti plano mita. Alakit ni anusam dito'y Medyo nailat lang dito'y dagos ko. Sana bale, imayak lang dito'y ta. Ang kaputa asa si dig dito'y dagos mo, ti dagos ni Edison. Anya? Tinawaga ko ni Edison. Apaman nga, imayak dito'y. Imbagak nga may naksukunin dito'y. Ha? Sumurot akong kini Edison, bes. Allah! Ang mga nuad-adda nga kaguran na kaninanang mo. Yan tangay kaguran na kwitin. Nakamon di aramidig, bes. Sa bagay, mariknakbat nga napudno ni Edison keng ka. Sigurado ka? Saan ka di nga padalos-dalos kalaeng, besh? Sigurado ha? Nagkari ni Edison kanya nga di nagpaybayan. Sige. Nasaysayaat mo tikas At least ada ni Edison nga mangdanggay king ka, mangandingay king ka. Ay na. No saklat adda iti sitwasyon mo, diyak kayan. Ay na, maperdi ti beauty. Bagkeng ka, besh. Agsang sangit ka. Nadagsen ti problema, napintas ka lata. Sikam. Pag-isisimon ka lang, pagkakatawain ka lang, besh. Siguro ni Edison daytan. Agora ka tayo nag-alukatan, besh. Sige, agyaman ak, besh. Simurutak nga road kay ni Edison kasinyong kat nagden na kami. Ngasang kay bagak nga awanan tinamnama, nga awaten nak ipategnak pa iti bukod ko nga ina. Ngem ni Edison mismo kasinyong ti mga alalo ko'y tiriknak nga sa anak nga maawanan iti namnama. Naimatangan na ti kinaranggas ti inak kanyak. Ngem kunana inala ti ina. Awan kano ti ina nga matiis na ti bukod na nga anak. Kaday ta nga ro ti pinanpandagak kasinyong pinadasmi nga napan kinasarita manen ni nanang
Angim kaskas di nga di na kami maawat ken ni Edison. Aglalo lang nga ruden, idita plinano min ti panagkalay sami, gaputaada nagpitpitik iti tiyan ko. Jak kayat nga agkalay sa kami, nga awan ti bendisyon ti bukod ko nga ina. Iso nga kinasaritak ni Uncle Puldo, ti manungen ni Nanang, nga iso ti nang tultulong kanya kiti nagbasa ak ti kolehyo. Baring no dinggin na ni Uncle Puldo kunak. Manugot met di Uncle Puldo, keta baga na nga kasarita na kano ni Nanang ko. Pasensya ka na balasang ko. Uncle? Ay, yakman na mo dahil nga kabsat ko. Natangkin unay ti puso na. Inasaritak ka na saya. Imbagak pa nga adanton apo ko na ka angin kaslawan na tanya malaking kwa na. Kinonsensyak. Agim awal lata konsensya na. Panunutin na pailaang siguro tayo napasamag kaday di Angelo nga kayan ayat na. Agim saan nga rumbeng nga sikat ti pangipabasulan na ti basol day di amam. Uwin nga ron, Uncle. No kasta, Uncle. Saan to nga umay into no kasarmi kini Edison? Ay, inawis ko Uray saan nga isun ti mangitulod king ka iti altar. Uray no umay laing umatendar ko nak. Ay saan na lata kayat? Iso nga saan ko na pinilit pa Ay mabalin mo latang agkalay sa kayo kini Edison. Uray no awan ti bendisyon ni Nanang mo. Uray no saan nga umatendar. Tinasisita, adan bendisyon di pa nagdenayo. Kaglalo ita kat adan ton apo ko. Kada kaya adan pitpitikiti tiyan mo. Christina. Ay, maawatang ka, anak balasang ko. Naragragsak ka kumamatlaing. No, ada bendisyon ni Nanang mo. Ang panunutem. Ito no, aganag ka. Baliwan yun to nga kasarita ni Nam. Mga no, malunag tumitlatirik na no makita nantun ti apu ko naking ka. Baring Uncle. Mala, saan nga naskin nga agliday ka anak ko. Agragsak ka, naadanton anak yo ken ni Edison. Ken adanton bendisyon ti panagdinayo. Sana balay, siyakton ti mangitulod ken ka iti altar, anak ko. Agyam anak, Uncle. Nagkalay sa kami nga rod ken ni Edison nga awan ti bendisyon ni Nanang ko kasin yung ni Uncle Puldo ti nangi tulod kanyak iti altar. Naangay iti selebrasyon, ti reception nga nang namnama aklat ta idi nga baring agmilagro, baring agbaliw ti panunot ni Nanang ket umay metlayeng matendar. Ngem nalpas ti reception nga awan na pulos ti dimteng nga inak. Kaya di garabyan na nga panag-honeymoon mi ken ni Edison. Nadlaw na nga nalidayak. Mawatak no ape nga kasta tiya. Ekspresyon ti langam. Sweetheart. Nabannog ka klaeng, Edison. Siyempre, away na mo ka nabannog ka. At padata nga nabannog. Ngem saan nga isot kang runahan nga rason no api nga kastat langam. Saan ka mawalan tinamnama, sweetheart? Adan tumet lang dumteng nga panawin nga. Maurnos ti amin. Sapay ko ma, sweetheart. Naragragsak tumetlaing ti panagden nata. No maawat na ta ni Nanang. Ukatwen Iso nga ramiden dati amin, tapno malunag tirik na.
Anya ti kahit masawin. Siyempre, number one nga weakness ti may isa nga babae, may isa nga bakit. Anya, ti maadaan ti apo ko. Wenang amunamit nga masikugak, ngem kaskas dimit nga dinak maawat, di na ta maawat. Siyempre, dapelay ti tiyan mo. Angim na rumwarto detan, anak tan, sa balin to laing na ti makita nanto. Maubana, sa bagay. Pudno ti kunam, baring agbaliw ito ti riknana, baring agbaliw ito ti panunot na no, makita nanto amismon ti apo ko na. Iso nga rot ti kunak, ngaramiden ta ti amin, tapno no, mapasamak day ta. Anya ka diti kahit mo sawin, ngaramiden ta ti amin. Siguraduin ta, nga nasalun at to ti apo ko na. Ha? Siyempre, agan anadak met. O, mangmanganak met yusto. Sala nga day ta. Amom ti mula, sweetheart. No maimula day ta, nasken nga kanayon nga, masibugan. O? Anya ko pa kaya na igan ti, si kugko ti mula. Si kamot, sweetheart. Siyempre, di nga min, nagmulaking ka. Ha? O, di mo kunain nga. Katuwen, nagmula aktibin iking ka. O, kasunungor nga lumang to. Kasunungor nga, amok ti kahit mo sa enen. Di ka pala idiretso nga min. Ha? Sikat, beta kamin kata. Kabubuyam ti dear manong Nemi. Nga do pala pasikot-sikot na. di kami nagangganas no kwa. Kesa ti direct to the point. Sika nga talaga. Mahilig ka nga talaga drama. Palibhasa mahilig kay ti pelikula. Kaya siyempre, mas romantic met laing kasto saan nga dagos nga ha? Ay, kaya masawin. Tapno no sigurado nga agtubo nga nasayaat, nasalunat, lumang to, dati biningan na tukit king ka. Sla ka lang dramatista ti radyo, Edison. Naku, kung kontrabita ka mo. Nagmayat lang ti anayas ng kata. O, sige, tuloy mo. Naskin nga si Bugak. Si Bugak. Ket, ipalubos mo ka din nga si Bugak. Abi ko mga saan? Itapay tagasawa ta ni Edison. Ure mangkid di kanayon ka ngagsibog. Ha? Talaga? No kayam? Ay, kayak Siyak tupay ti kunam. Alaman nga ron, Edison. Rugyam nga ron ti agsibugen. Angem. Anya. Diyak kayat amaminsang kalagsibog itang agpatnag. Game! Aglalo kat ne, ada basit inong ko. Basit lang, sakto. Para makita Edison. Talaga. Parag sa akin kay tangaw mo ng rabi nga gasawa ta, Christina. Aramid pa kakitaan, Edison. Apoy, saan nga sa usa-ulaeng? Aramidek, no, anya ti bagpagak, anya ti sasawag, ibaga aramidek. Adam, amok nga kasta hanggang sa ulang. Sino ko ma? Basta, mabuybuyak ti Facebook. Sino ko mamat? Basta, hanggang sa usao lang. Aramid nga yung maipakita na. Saan nga, Jack? Saan kami nga pata? Sa bali, sweetheart? Sure ka? Saan ka nga kaskada ti mabuybuyak nga programa ti Facebook? Nasa usao lang? Di namat maipakat? Saan ko nakmatking ka? Patas ta na Patas ta? Nag-cute ka talaga, sweetheart. Malakit din. Alaman nga ron. Ipaniknik mo mga ron kanyak. Nga kaya matakdiran ti saom. Nga kaya nak nasibugan. Tunggala dagundaway ta.
Lalo nga imingar, sweetheart. Aglalo na si kamis mo't mangibaga nga. Nga, ore kanayon tangag, kanayon nagsibuging ka. Urugyan ta ka router, sweetheart. No, apay. Nabayag ta kami nga nagtaktak na rin di simbahan ni tayo. Ha? Medyo agsakit labas siya dali tuming ko. Kunan nga kaya. Kita uriasin lumot Kasi siyempre nagbeg ta nga nagtaktak na sa resepsyon. Nagsala-sala ka. Nagangailaing mo bumawi ak natin itong bigatan. Kung nagtupay, Edison. Ang maawatan ka. Taure mat siya kat nabannog ka. Amangan numamin sa laing kat maiturog ko adagos. Sure ka? Bumawi ak itong bigat. Isot second honeymoon ta. Uwin. Tila ibagaking ka saan kang agsasauno ko at di mo matakderan. Kasi amok ka nabannog ka. Sa mo ibagang agpatpatnag. Basta, bumawi ak itong bigat. Sweetheart. Alangan rutin. Deto yan. Gari ka. Apay. Isarek mo, hindi pinagbasa. Ha? Anyang orteramitik. Makamu ka, Tamok man nung nalaing ka. Sige. Pagbasaik mo muna. Uy, ay, napanggit bimatok ka tilokon. Edison. Umikan. Aha. Umikan na basan. Kinpaspasan ta. Kit makaturog ako. Sige. Siga ka di akirabaw? Saan? Siga latan. Sige nga rin. Basta bumabek to ng bigat. Sweetheart. Oh, yes. I love you, sweetheart. I love you too, sweetheart. Nakaragragsakak, itataga sa awatan. At na bendisyon di pa nagdilatan. Kaya kang grunan na. At danton anaktan. No kasano tragsak mo, kastami tiragsak ko, Edison. Katsapay ko mata, saan ka to agbaliw? Uri no, saan mo nga matakdiran ti sa panggipti. Kaday ti nga banag. Basta takdiram ti sa nga di nakto pulos baybayan. Di na kami to baybayan iti anak ta. Saan to pulos? Ape nga nainahit ka manita. Medyo nasakit nga dito tuming ko. Ay na, ayan. Ala, sige. Siga man lang orti agdatan ta siya kinarabaw. Sigurado ka? Wen, tapno malpasen. Satan tumaturog. Ay, agyaman na, sweetheart. Aga nasakit dito tuming ko. Agdatakan. Tita. Tinugawa mo. Bakit? Sweetheart. Agad dantan, saan kang nga naskin nagkon-control? Sige. Sweetheart. Agkam ti barukong ko, Edison. Sige. Agrega, magtangak, Magtangak. Apay. Ibababa ba nagdumog ka basit? Saan mo nga isot panak ka lang dati marukong mo. Bastos. Kung kunaklaing. Dati tinapimpin, may hat tikas to. Kaya ko tikas to. Kaya sa mo dati permit dakkel na. Jak mo na kaya di dadakkel una. Napimpinas tikas to. Kasi ti barukong, dati ti supermodel. Bastos, di pala ibaga nga flat. Saan?
Kita mo nakadumog ko, guyaoy mo't basin. Hindi, nagbastos ka nga talaga. Pagkat katawain ka lang mo, bakit? Ala, ibagang pa'y anga kaslag, pamukar pa'y laeng. Saan? Oo, ni bagbaga ka kasta. Ala, agkam kid din, tapno nung alalis to akmit laeng. Tawaring makapagsabay ta. O sige. Masapol mo't pungan? Detan, mayaten, nangato iti pungan kon. Magawat kon. Kasta. Kagore ka, bakit? Apay. May nadlaw ko nga nga niya. Medyo di makel, sibod idi masigog ka. Bastos til, At least compliment day jay. Alakid din, puro kaangaw. I love you. I love you, kunak. I love you too. Alakid din. Agkam ti barukong ko, napno, anis to nga malpas. Edison. Edison. Agad na. Sige. Naragsak kami kasin yung tunggal pagustuhan mi tirik nami. Naragsak kami kani Edison bayat ngayon uray mi nga ipas ngay ko ti agbalin nga anak mi. Ngay mi di kaunggak kasin yung ken adapaset na nga saan nga naragsak. Aglalo idita asidegen ti Pasko idi naudi nga tawen 2021. Idi ta maipalagip manen kanyak tinapalabas. Ngamin kasin yung ket naiyanakak iti kaaldawan ti Pasko. Nga dayta nga aldaw ti pananggura kanyak ti bukod ko nga ina. Ket tinasakit launay para itiinak. Ket day tamatlaing nga aldaw. Kaaldawan ti Pasko. Ti panagpakamatay day di kaayan-ayat na. Gaputa di na maawat. Tinapasamak. Palagip ko launay kasinyong no kasanot panagsagabak. Idi naadaan ako iti puot. Idi adan nakem ko. Nga jak pulos nga napadpadasan, jak pulos narikna ti ayat ti maysa nga ina. Nga aging ga kadagitoy, nga may saak tumeten nga ina, ket saan ko pa'y pulos narikna ti ayat ni nanang kanya. Ket sakbay nga dimteng iti Pasko edi na naudi nga tawen kasinyong ada idin inem abulan ti sikog ko. Idi ta pinadas mi tinapan nakisarita kani nanang nakaduwag ti asawak. Sigurado ka kadi? Saan mo ka din mayure nga may pasngay mo ti anak ta? Sa tanto may makisarita kin nanang mo. Ipadas ko laeng Edison. Bareng no, ita nga panawin ti Pasko. Bareng no, naluklok ning ti puso na. Ala, sa bagay, awmat ka di mabukaw. Angim ti pampanunutik laeng, ti kasasaad mo, sweetheart. Amangan no,
Anya ti aramidin ni nanang mo king ka, apaman nga makita na ka. Ket adata ka sa mapasama king ka, ken ti anak ta. Saan met siguro? Ken saan ta ngay palubos, saan ka di? Nanang? Asinday ta. Nanang, ni Christina daytoy. Anya? Ni Christina daytoy, nanang. Umay kami man. Awan di amo ka, Christina. Iso nga pumanaw kayon. Ni Christina daytoy, nanang. Ti anak yo. Awan ti anak ko, Christina. Pumanaw kayon. Mang perdi kay laing tirabi. No tay Christina nga anak ti kriminal. Nabayag nga natayan para kanya. So nga pumanaw kayon. Nanang, masikugak. Adan nagpitpidik iti tiyan ko nga apo ko yo. Awan ti apo ko, gabuta awan ti anak ko. Pumanaw kayo ko na. Intan, saan mo nga pilitin ni nanang mo? Kung nagtumit keng ka nga, iuray mo nga. Maipas ngayon mo ti anak ta. Nagbaka sakali ak laing mo ti Edison. Tati kayat ko kumasakbay nga maipas ngayon ko ti anak ko. Maurnusin di amin kada kami kininanang. Angim nagbidot ka. Siguro saan pa nga itati panawin. Angim nagdagsan ti barukong ko tunggal domden di kasto nga panawin. Nga panawin ti Pasko. Nga tunggal agkasagayak. Tunggal ag birthday yak. Awan na pulos ti... Awan na pulos ti bariktag nga ayat tinak. Di na akpay pulos granita ni ti happy birthday. Mani po di adan puot ko. Alas tunan. Agawitan. Ang mga dama di nga mapasama king ka. Gaputa sana kaya't idi ni Edison nga may stressak nga adama di nga mapasama kanya, pinilit na kagawid kami din. Lupay na sakit tinakim ko, nagdagsen ti barukong ko. Inibturak para iti anak ko. Naglabas ti mano nga bulan, dimteng ti panagpasngay ko kasin yung babae. Nga kaing ingas ni nanang ko, ti anak ko, ti anak mi kini Edison. Nag-cute ti anak tani. No pa'y nabit ko laing nga na, manmanok pa lang nga nakita ni nanang mo, ni nanang. Masigurado ka karuprupa na launay. Kaing ingas na launay ti anak ta. Uwen nga ron. Carbon copy nga talaga. O di mayat. Ito no, agbalikas to nga permi ti rupanan. Ket makitan to ni nanang mo. Amangan no, adan to nga malunag tirik nana. Bareng no, maawat na kanto, maawat na tayo tumitlaeng. Sapay ko ma. Sapay ko ma. Ket idi adan inem abulan. Nabiit pa kasin yung ay inem abulan, 3 abulan ko nakuma. Nabiit pa adda idin 3 abulan ti anak mi. Medyo agbalikasin ti langana ti rupa na carbon copy latta ni nanang ko. Pinadas mi manen tinapan na kisarita kasin yung ngem kaskas di nga saan na kami ngayon lukatan ti ridaw. Uri no magmangeg na edin ti maladagang agsang sangit nga ibagak nga apo ko na, ibagak nga karuprupa na. Ngem saan na pulos
nga rimrimuar ti inak. Saan na kami ngayong kaskaso? Ket kastaunay ti tagsin ti barukong ko nga nagawid. Ket bayat nga matmatak ti anak ko. Masa siya nak. Iman nga ubing. Di pa'y naipasngay ng tawid nan ti basol. Day di lolong na. Tawid nan ti basol day di amak nga nang rames iti inak. Nasaan na nga siyak ti kagurgura ti inak. No di kat inraman na pen nga ginurat ti apu ko na. Kat ita nga bulan iti September kasi nyong maipalpalagip manen ti amin gaputa asinig manen ti panawen ti Paskwa. Tunggal da makita nga agi-post maipanggip iti Paskwa iti dahito nga bulan ti September. Sumken iti lagip ko ti amin. Nga aging ga ita kasi nyong ket saan pa nga naornos ti relasyon mi iti inak. Saan na pa'y naawat ti pamilyak. Hindi na pa'y pulos in parik na kanyak ti pateg ko akas anak na. Nga dahito ita ti problema nga intaklin ko iti programa yo. Jak kumakayat nga iti agnanayon ket kastoy latan. Na namin pinsanen nga inlaksid na ti bukod ko nga ina. Anya ti aramidek kasin yung tapno no agbaliw ti panunot ken rik na ti inak. Rumbeng kading agsubli-subli kami nga ununas ken agparintubeng kami ken kuana ket aramiden mi maalukoy milayang ni nanang. Tulungan dakman pangaasiyo balakadan dakman. Kaday di nga rod ti paggibusan ti surat ko kasi nyo. Sapay ko mata adamet ti naited ko nga adal ken liwliwa. Kadagit ti padak nga nagbuya ken dimngeg. Iyon akon ti agyaman kadagit ti makaited ti balakat. Ken agyaman akmet ken kakasin nyo ti anos mo nga nangurnos. Nang ibasa ken nang idrama. Ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Get more power to your program and God bless everyone. Tuyag problema, Christina, iti Cagayan. Thank you so much, Christina. Ti panangiburay mo kada kami kada tin nakalidli dahil launay nga parikot mo iti biyag. Iso nga digiti pudno nga dainam sender. Angem kastamot ti rik na ti inam king ka, stamat ang aramidin na king ka. Nakarkaro ka pa yung digiti awanan ti inan. Nakarkaro ka pa yung ti ulilan ademang. Tagpaiso nga dapela yung naganak king ka. Angem di na kamat pulos inayat nga kunam. Hay biyag aya.